Etigodzini ke sinemaqembu laqhamuka eTulu kaHhohho lekuyikapakapa. Sibe nalo licembu liqhamuka kaManzini lekungu-Louis 14. Sibe nalo liqhamuka eNtasa eLibonjeni lekuyi-Richmond. Sibe nalo liqhamuka eShiselweni lekungu-Singizini Football Club. Hayi Singizini Hotspurs, Singizini Football Club. Liqhamuka eShiselweni kaSuper League. Sicela ku-conductor i-draw yethu ke ngekushaftela nhlane kuthi labatawudlala umdlalo igame yethu lesitayidonsa la lekutabanga game 1 kutabanga ubani. Sicela nisitamathisele ebhodweni. Umdlalo wekuqala iqembu lekuqala esilikokhako ngelisuka kaManzini iLouis 14. Asesilibukele ke kuthi lidlala nabani iqembu leLouis 14. Louis 14 utawudlala kanye neliqembu lisuka eTulu kaHhohho eKapakapa. Suke eTulu kaHhohho eKapakapa. Umdlalo lolandzelako lotaba khona asesibuke ukuthi kungekho ilapha kulamabhola andando yengozi nakungesiko sitawuhocisa sicalele phasi. Kuneqembu leNsingizini Football Club. Ake silibuke ke leqembu ukuthi vele ngabe liyamthola yini letawudlala naye. Iqembu letawudlala nalo kuyi-Richmond Aces. Iqembu ke leli lisuka le eLibonjeni eNtasi neLibombo. Litawungena la lidlale neNsingizini. Ezinkulu